Imlakan pertanyaan yang paling terakhir. Mari kita sama-sama mulai demi mulai halau di mulai baru. Amin. Imlakan dari sana.
baga balang nung soram kung kilong ki bangay ki bastad bah kalau dong ga jaka bala pelai kenang ini amen ki bangay nung soram kilong ki bastad kila penkrel pa kene ki jaka ka bakluy sakmat wan sakmat benda bi jaka ka ba ki bangay balang nung soram kila penkrel happy birthday wan sakmat ini satmen ho try oh giba kloy ban wan sakmat ki kloy ru giban long nungkong ka beneng giba setting ban wan sakmat ki setting iban likiu seteng pagi happy birthday ki long nungkong ki himau lay de nomor ka tau jisu ong sya ki kena bakin wan sanga nama jong kilong ki hima ki beneng kena ke jaka seturu ke kloy wan sakmat wan berkau utra haleluya pagi happy birthday ki kena sama wat kilong kemi long keparo marhaba ngapej ompat yo iya ki ba mbad yo uding do rid dang klain ba kemut bagi cat jongi kitang scam wan ne gabangin ya rensen ngin ya chat kemen ho try ngirwai kana gi ngirwai haleluya amen